kako ide. Evo danas idem u Yad Vashem i na još neka mjesta. Idem na tramvaj ili neku brzu liniju koja vozi do Yad Vashema. Znači, Yad Vashem je muzej holokausta koji je nacionalni muzej i najvažniji muzej u Jerusalimu i cijelom Izraelu koji definitivno mora da se posjeti. Tako da idemo da vidimo to. Bio sam u najvećem muzeju, ovdje najvažnijem muzeju u Izraelu. To je muzej holokausta Yad Vashem. Nije dozvoljeno unutra snimanje, niti čak slikanje telefonom, pa tako da nisam ništa snimao. Ali ono što mogu da kažem jeste da su napravili jako dobar muzej. Ima čak i postavke vezano i za prostore Jugoslavije i način na koji se sve tu dešavalo definitivno ima od početka do kraja u svim koracima pojašnjeni, izložen jako dobro. Smatra se jednim od najvećih muzeja, odnosno jednim od najznačajnijih muzeja na svijetu. Pijaca Mahane Jehuda u centru Jerusalima. Inače, Bliski istok je raj za voće i povrće i orašaste plodove. Ja sam uzeo neke banane, platio sam ih 3 šekela, to je oko marku i po ili 0,80 evra. Ima svašta, stvarno svega, evo snimio se nekoliko kadrova pa pogledajte.
Dok sam danas išao na planinu Herzl i u Yad Vashem, memorijalni centar, htio sam baš da snimim ponešto još na gori Herzl, međutim bio je neki događaj i svuda okolo je bila policija. Zabranjeno je da se snima policija ili vojska, bilo šta, bilo ih je na svakom koraku, neki je događaj bio. Čak i bila i neka frka se stvorila oko svega toga, tako da sam praktično jedva izašao, ali okej. Vlada neka totalno drugačija energija kada ste ovdje. Evo, ja već sam zadnji dan, već sutra idem dalje i šta da kažem, utisci su očaravajući, nevjerovatni, ne mogu da se objasne u par riječi, u par rečenica. Prosto se osjeti neka drugačija energija, totalno drugačija nego bilo gdje drugo gdje ste god bili. To nije bez razloga, ovo je naravno sveta zemlja, od uvijek sveta zemlja, gdje su svi narodi potekli, gdje sve počinje, gdje se sve završava i definitivno ovo predstavlja mjesto gdje su se odigrale najvažnije stvari u dosadašnjoj ljudskoj istoriji, ljudskoj prošlosti. Tako da, vođen tom energijom, vođen svim tim što znam o svemu tome, definitivno ne mogu a da se ne osjećam tako lagodno, tako opušteno. I svi su takvi, zaista, ovdje uopšte nigdje ne može da se primijeti nikakva napetost. I u cijeloj svetoj zemlji je isto tako. Prosto nećete naići ni na kakve neugodnosti od bilo koga. I ono što slušate na vijestima, ono što vam ljudi pričaju koji po inerciji možda zbog nekog razloga mrze Jevreje ili tome slično, to definitivno odmah uzmite za predrasude. Ti ljudi uopšte ne znaju i nisu upućeni dovoljno naravno u to. Veoma cijenim Jevreje zato što su se posle 2000 godina vratili ovdje u svetu zemlju i to što su vjerovali sve vrijeme da će ipak da se vrate u svetu zemlju i da u stvari da će tu da ponovo vaskrsnu u svoju državu. Dakle, ništa nije nemoguće, sve je zavisilo na kraju krajeva samo od njih. Danas sam bio u Yad Vashemu, memorijalnom centru, i vidio sam tamo jako dobro izložene sve postavke od početka, prije nego što je i počeo holokaust, dakle od početka nekih antisemitskih ideja u nacističkoj Njemačkoj, odnosno od dolaska nacista na vlast, pa sve do kraja Drugog svjetskog rata i stvaranja države Izrael. Jako dobro su urađene sve postavke, ima čak i postavka koja se odnosi na NDH, ima postavka koja se odnosi na logore u kojima su Jevreji i Srbi i Romi ubijani u onim koncentracionim logorima koji se nalaze danas u Srbiji. Ima naravno i svim drugim zemljama koje su bile okupirane od strane nacista. Dakle, ono što ja osjećam kad ovdje dođem jeste totalna lagodnost, totalni spokoj i prosto, dakle, koje god ste religije, to ne možete da zaobiđete. Svako će to da osjeti. Vjerovatno će svako ko je bio ovdje već da se složi sa mnom. Ono što me je jako zaintrigiralo ovdje jeste, osim što sam malo čas rekao, spokoja i opuštenosti i mira koji vlada i te energije koja vlada ovdje, jeste posebno jevrejska porodica koju na ulicama možete da vidite da ide zajedno i oni su u tolikoj harmoniji, njih možete vrlo lako da primijetite, imaju naravno neke svoje nošnje koje su njihove tradicionalne, od kojih se naravno izdvajaju od ostalog naroda. Međutim, stvar je u tome što ih ima jako dosta. I što mene jako raduje, to su pobožni Jevreji koji naravno mahom mogu da budu i oni svakakvi, mogu i da oni budu nemoralni. Većina Jevreja ovdje u Jerusalimu makar nosi kipu. To je ona mala kapica koju sam ja nosio kada sam išao na zid plača. Ja sam nosio bijelu, oni obično nose crnu, neko nosi bijelu, neko nosi košarenu. Međutim, ne nose naravno svi Jevreji, ali većina to muškarci samo nose. Njihove žene su jako pristojno obučene, djevojčice su obučene praktično sve na isti način. Evo, baš sad prolaze neke Jevrejke koje su jako lijepo pristojno obučene. One su u nekim dugim suknjama, obično u nekom džemperu ispod kojeg je
košulja i kosa im je zavezana u običan rep, pristojno se ponašaju i zaista tako i djeluju, takve i jesu definitivno. To mi se ovdje jako dopalo. Momci su obučeni na isti način i sa kipom, crne pantalone, crni sako i bijela košulja. I naravno kipa. Nisam nešto mnogo posebno to istraživao, neki nose i šešire. Naravno sretao sam na ulici i one Jevreje, mlađe momke koji u stvari ne znam i puše cigarete i svašta nešto drugo rade. Isto su tako obučeni, sve to isto nose, ali eto imaju malo drugačije navike kojim ja naravno nisam oduševljen. Ali sam oduševljen tom harmonijom koja vlada makar na izgled u tim takvim porodicama. Dakle, ja sam posle siguran, budući da takve porodice koje drže do vjere i drže do moralnih stvari, ako poštuju ono što Jevreji poštuju, Toru i Talmud, onda definitivno oni moraju da budu jako dobri ljudi. Mahom su naravno i bogati. Ovdje inače većina stvari je skoro 50%, ako ne i više, skuplja nego kod nas. Dakle, kada sam bio, ne znam, i u prodavnici ili bilo gdje, sve je bilo za oko 50% skuplje ili možda čak slično koje kod nas, ili 50% skuplje ili možda čak i više nego toliko. Dakle, život im je jako skup, ali su im i plate jako dobre. Sjećam se prošli put kada sam dolazio ovdje, pošto sam dolazio sa agencijom, naš vodič nam je govorio kako je u Jerusalimu prosječna plata otprilike oko 2.500 do 3.000 dolara, što pretpostavljam da je ovdje sasvim normalna cifra, jer život ovdje je prilično skup, ali naravno to i ne čudi. Tako da, eto, ovdje bih ostao zauvijek, ali ništa, moram da idem kući. Ovaj put kad sam dolazio, bio sam u Eilatu i bio sam ovdje u Jerusalimu. Jeo sam neki falafel ovdje i ne da mi se nije dopao, već definitivno sam se nekako manje više odvikao od takve hrane. Više sam onako se navikao na nešto svježije, neku presnu hranu. Bio je standardno dobar, možda kao i u Beogradu što pojedem. Nije bio skup, bio je oko, čini mi se 14 šekela, to je oko 7 maraka, znači eto 7-8 maraka možda sam platio, tako da je to neka, može se reći, standardna cijena. Vjerovatno da sam se manje više odvikao od takve vrste hrane.